Pamirsa jantan penglimbak COVID-19 puniki mawasana bajeng samian widang usaha. Nanging wanta bisnis kuliner saneng limbak sangkaning pinaka pahan utama pembuat krama. Pandemi COVID-19 jantan ngicenin pawasana kawan majang samian usaha. Makudang kawijakan sekali stimulus ring widang usaha sampun kaicenin. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kaden Bali Made Aryandi Matutang samian pengusaha ngarepin pikobat sekali inucap. Sajroning bisnis ekspor miwah serana transportasi taler ngaonang. Bisnis para pengusaha kawohin daya beli krama sanes saya nedunang. Santukan rauh mangkin krama wantah ngutamayang antuk nagingin pabuat pokok ipun. Bisnis ring bidang kuliner sampun saya nincap kuentenan nyani. Yening anutin saking bidang industri daya beli kejantenang sampun tedun. Nanging daya beli antuk numbas ajengan kantun wenten santukan 3% pabuat krama antuk ngajeng. Sane ngawinang usaha ring pasar tradisional miwah supermarket kantun sida memargi. Stimulus pacang kasiagayang majang para pengusaha tur pengusaha sane keni wasana COVID-19 taler sane ngarepin pikobat sadurung pinyungkan inucap ngelimbak. Sajroning ugar-ugar stimulus punika sampun memargi ring daerah nanging dani taler mepengabdi stimulus sida kemargiang becik melarapan restrukturisasi kredit insentif pajak sekadi PHR miwah PBB. Usaha ngabecikang usaha taler ekonomi sidak taksanayang yening COVID-19 sidak kaicalang. Kerama kaptiang disiplin antuk nyaga anggo suang-suang mangdan enten terinfeksi silih tunggil nyane antuk menang ring jero ngawi gunayang masker tur ngwajikin tangan nganggen sabun. Citamaya